Halo, ketemu lagi sama gue, Double C Mukbang. Hari ini gue mau mukbang ayam bakar sama kulit ayam bakar, guys. Sama lalapan sayur mentah, plus sambal goreng kemangi. Yuk langsung aja liatin gue makan. Cus. Nasi nih, guys. Cocolan pertama. Nih, guys. Tuh. Sate kulit. Mantap. Tomat. Enak banget nih, guys. Tuh. Kerupuk. Kalau makan pakai kerupuk rasanya gimana gitu? Daun seledri nih, guys. Ada yang suka nggak lalapan daun seledri nih? Tuh. Tuh. Enak. Makan orang Korea nih, guys. Lihatin ya. Biasa kan mereka pakai daging sapi. Ini gue pakai ayam bakar. Sekali lagi ya. Totol dulu sambalnya. Ambil sayur, taruh. Masukin lagi daun kemangi. Ready lagi nih, guys.
Ini kulit yang gosong kita buang aja ya guys. Kita makan ala orang Korea lagi guys. Ini ada cekernya. Makan ala Korea pakai kulit ayam. Kulit ayam sama daging nih guys. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys.